Zdaj vemo, kak je v Hokkaidu, zdaj ko gledamo Hokkaido. Hokkaido Gyaro, ja. Zdaj Anime je prišel von, ko promovira Hokkaido, let's go. Promovira posebej Gyaro na Hokkaido. Which I'm like... To so turistične agencije, To so še tako, gotovile, zdaj kako bo promovirati, če kaj drugega kot eksplodiral, ja. Tokio. Dajmo narediti Gyaro. anime. Pač gledali so Lord of the Rings, pa so gotovili, kaj za Novo Zelandijo naredilo Oh my to. god. Pa prihaja še en anime, ki bo o čemu že, o tem otoku, na kater otok Kyushu. radi grejo. No? Okinawa, ja, ki bo od Okinave ženske tudi predstavljal. Še en anime prihaja na to temo. Zakaj So samo šli na ženske, Hokkaido kje in pa zdaj bojo moški? šli na Okinawa. Ja. Sexualized men too! I mean, seveda morajo tailorati pač glavnemu ciljnemu občinstvu in to seveda niso ženske. To Kaj, so horny moški. men? Kar je disgusting. I mean, Ne, hočem reči, se pozna... I can go on a rant. On sure, everything. sure. Let's Every go. single on a thing I rant. can go on a rant. Sure. Do. Ne, sej ne. Se pozna pri animejih shoujo manga, ki so adaptirane v anime, so zelo slabše kvalitete kot shonen mange, zato ker je še vedno let's make things only for men that are quality because only men understand quality. Which is bullshit! Everyone understands quality or everyone doesn't understand quality. They understand Gender culture. does not care. But Japan is a very patriarchal Tradicionalni so. Ja, I know. patriarchy is everywhere, and in Japan it's too much. In Slovenia it's too much. Everywhere it's too much. Fuck patriarchy! I'm looking at the camera every single time I get heated up A and se ti angry. zdi, da je ful prominentno še vedno na Japonskem, tako Ja. zelo bolj, kako naj rečem, ja, patriarche, I guess, bolj masculine, kakor... Torej, še vedno pričakovano, žene doma na otroke Ja, to sem pazijo. hotel Ja, vprašati, zelo. ja. Je še vedno tako? Ampak to obe strani, mislim, a je dejansko kakšen feminističen val, ki so like, ne bomo. A je? Vsi so feministične, ti probajo Aha, se tega znebiti. Je mičken boljše, okay. mičken je boljši, kot seveda tako generacije naših babica, ne. Generacija naših babic je bila prav garbage od garbage in še prej je bil še večji garbage, še večje smeti. Azija je ima prav to ogabno, ta sistem, ki je prav ekstremen.